Shubor nakaslem jong unongsan hima. District Child Protection Officer West Khasi Hills uba W Shabong harangkat uba MJ Kharbudan nakatanat leba. Uba B Kharjana DSP West Khasi Hills nak office USP lembat nakatanat ka Chailine haka andrew terik urisau arajar arpaway kilapan long ya kajing jurip haki babun ki jakatray hapo kathan nongston. Katay kajing jurip kansan jong kitay kitanat kalong ban perking ya kajing pentray ki hebred bat ban pentray kam ya kaan bat kum kajing pentim bakadon kaan ka ban khang persya ban pentray hakinu kinu ki jing tray ya ki kena ki bahapo kakat prasnem karta. Ya pemerintah ke berang ya ini ba hidunga kena kiba try kan betul yang kam kan isidon kiba suwan ai wan raja wan yu kini fa tama try oleh se kila step bakadon gum data ai tapi kini kiba patip ru kajing tumujongi kelong ban pentip kan dalam kitip makla bah ya nomor niko ai ba ki kena gitongi akan ke district kan kiyo kajing puli putjing timo kinyo kata kalat ndai be kini try kini kam bela kan kadang ka ai ba insya Allah iki bikin trek ini kini kita mesti pelak berpenumpang kan, kata apa baik. Jadi don dulu yang bala dek deki nak lagi ngom sem tu beduk mah, don kita ngerap ngom sokar, don skin, kita pelak ngerap iki nak kita apa kat nem kan, tapi lekung. Mana kalau trek sini berpenumpang, kurang bahaya bikin dek, apalagi kita skin ni kita ngerap kan. Sampai kita belum ngom sem tu beduk ya. Kata ke jeng bunyi bentuk ini kita beri berok, beri kolong di ani kita bentuk tray kena ini kita dibelak bentuk misal, apa kolong dah, don kita ngerap, bagi kuat banwat kita ngerap tu, phone tang number tu macam lain dah, 1098, beri toll free number, phone tang number, tidak batai itu semua kan.